was saying more quaba and Fambra attention TV so near social media trends and I'm the best some more. Now make out Attention TV is on Facebook, YouTube, Twitter as Attention TVG. You retweet for us, you follow, subscribe, like, comment, and also share. And chair Anna Joyce Boakye our year Ghana in the training. Naturally, so born more than papa, it was in the trim or didn't seem be ever to up until the far candle and what answer why and watch the match the say the boyfriend and now on any ever home. And Kamyako, yes, up a boy and I'm sure a boy ye Eddie Juju Man be a more or no Joyce Boakye 1 pound or did you not so at the time, then the baby may about thing a bit too much that. You know Joyce Boakye no mum and now no quite cruise or what is it grew not as or Chilima. Joyce Boakye Sika when you know a Sika grow. A bright day a casabi was also a cancel a family relationship was said ya break up at the banaches which room quatra. Joyce Boakye a grand robra or call Kingdom FM. I will church the senior or ne a brand a relationship a top pitting. It was I make our second University Foundation and as some snap. Message me the ever number and 054-830-2985. Young call Ninkuti Abranti and Brasilia. Joyce Boakye, Joyce Boakye. Okwatina Kingdom FM. And why video? And what they disrespecting me. Okwatina Kingdom FM. Emma Fifi Pratt. I believe it's Emma Bonidino, all right. A interview. Ewo Kingdom FM. Kingdom FM. And I think Friday we are interview no. Me Richmond. Me wo Canada ha. Me ne wo twem na long distance relationship. Na me hwe Esendi usika Emma wonsa etimi kwa no Wonya kukuduro akwatena Kingdom FM Se me na woni mindeti Eni Joyce Boakye eni na me kire wo se fa ye text message nyina bra me woni nyina me text message nyina wo me phone so Joyce Boakye Bakwatena Instagram se me mapampa mu apa me ho tan ananya sa na wokan ye ni nyina na mayedin na me hwew na wo mo so Joyce Boakye me kan se ma kire ewiase wo hoyi so obi sumo kohwe nkwa ensum ne nkohwe owuo because tama me hia wo na wo ho kire video we na me se menye but me hunu se why ho kokotako na nam Ghana ho why ho kokotako e na wo nam Ghana ho meboa Ushia me odamase because de na wudi kura na edin eduane na wudi kura Joyce Boakye na edin kako nyina na wukofiri kako address ofiri kako breakfast nyina na wukofiri eno abegi sika e wo me ho akotua onkai meboa mitimi send $400 $300 na me dia send $300 $400 $200 na me dia send okaso be do birthday oni Miss Bell plan birthday no enanka wodi be twa me oka kirem se birthday ni be cost 3,000 cedis I believe we say Ghana is kamuno eye 30 million sana mekano Joyce Boakye okay kako nyina na wokofiri ene wabegi sika akotua actress ofiri kako odo mpabo akoma shoemaker na wonya sika nkotua enti woka kire shoemaker ne se
Obeba begina na jo se ne be ya obi anhu because we actress e na on papo a de akoma shoemaker obedese me e wo Kingdom FM Joyce Boakye kai ba bi a ofiri wate matisika show a rent down wo kaso amwadem usia me wo ka kire me se wo sister na show wo sister nso ka the same thing say ono na show na se si amaba wa kwan mu de nani age because me e na me hwe wo Joyce Boakye ma me kan se mo nkire wo he enti pani no fie ho ana na se pani no o fie ho antu ontufo me matemi sika asende o Canadian dollars ana wo de to aduane di me sika kako nyina wo ko free breakfast nyina wo ko free Joyce Boakye ade no de o me kan kire Ghana for because me how do I know because na me date you one day kwa woni me ankasa na o tina na nyeye o hani mente wonka ade na the whole day mente wonka no kwatina Kingdom FM say me nse o pekura da me ntimi nse o pe who the hell are you Joyce Boakye o si mona guchi na ya nketenkete wo night sa abebe wo night sa abebe abutokura kako nyina ade no de kako na wo ko firifiri ye no a ye beda awoka no eno de ade na wan kwatina Kingdom FM wanka na obeji sika e na wo de ayeden wo de akotua pad kura na wo de to wanda we mu kura na wontimi ntoje se masende usikansa asawa eno wa beka kire me so asawa na wo ho na ade beto pad na masende usika na ade akota ayi pad ato wa yim uko free underwear it take you how long once na wutimi twa as why you share nam social media ejisi obi a wade tu da enenim okoko amu nsam video we na mesemenye but me hu so pese ogu manimu ase sa me se kwaji Sika Duro me se me de wo kwaji Sika Duro me se me koyesei kako nyina na uko free eno de o magana fo asonte sa me ma pampamu apa wakɔtwerɛtwerɛ nsɛm agu Instagram ni nyina meti o ba na maye di because no mahu sɛ wo no mfa so obi ani wo so kako nyina wo kɔfiri Joyce Boakye wo a ma hwɛw wo kɔfiri underwear actress wo free underwear eno de so wakata ni we num nyina wakata so ena wonam social media na wo disrespecting crofo ena wo kan sem hunu ni nyina no obi ade nani na ehwe wo enye so obi ntimi nkasa ana so obi suro na emom no nipa bu no ho okako na wo ko free ye no quick loan nyina na wo si ho anadwo de so na wo te ho adwene quick loan samanfa sika amrewa obekọ quick loan akọpẹ bosia you're on TV on YouTube obe disrespect me Joyce Boakye so obi sum wo kọhwẹ nkwa na wo sum no akọhwẹ nkwa ensum no enkọhwẹ owuo wo free no ma wa dodge saa ejisa me marsika ena ade akotua toilet paper kora na wontimi ntobi se man sendi usika na wo de paper ene paper woto na wayi na nadwo akopɛ baabi di ato se ne ebeya obi ba ofia wo nhunu se wenum nyina wura fia na ade ntina akotena fifi prat wanka sa asem wei ama fifi prat ante sa me se kwaji Sika Duro wo bebusa me Sika Duro ho ensam ena me nso me kire wo se sei na me kire wo mu ena ade me kotena social media talking nonsense Joyce Boakye hey ade wudidi a wonno mo nkwan me boa actress o free kako yeto ne sen adanchine yeto ne sen giso obi ete Canada ha no asende usika ansa no watimi ato nchine ya aduane o sorry na wo disrespect Mona
o sorry and now disrespect can gloria sa mai mi no do ani esi wo mo so wa bra boy ansi wo yie ema wo de wani esi sa mai mi no so mo na ama wa bra boy anye yie kwase akwa ado ma me wan tete wa na anani refi so wo ba wi ase o Joyce Boakye obi e bedidi matem ama wo wa bedi matem okra de nka wo enka sese o wia wo manim because we nyame a enka brabo no na ade anum guase e na eba me wo evidence ni nyina wo ho sika me dia send wo nyina e ho evidence wo obetina ayi Kingdom FM ebe kasa say me Joyce Boakye na wo fo so yo ba wo hu wo fo so yo ba unya white ewo wase unya white wo wase aduro kura na wontimi emfa sika nkoto aduro gise me sende usika na ade akodi akoto aduro bi treat white no address ya wontimi hwe ne twemu address ya wontimi hohoro ne twemu address ya wo ne twabon kankan eno de owura fi eno de wo kotena afifi station wo wanka. How do I know all this? Because say Joyce Boakye na me date you. Wo se me boa fa me no chat nyina bra tama me hyase no kasa ye nyina sa me yo kotinti na wo ja ma chididie o plan birthday wo se birthday ni besi 3000 enti me ma wo sika ena man fa sika na amount na birthday no wanti mi anye no ade enti na kwotena fifi prat na ntronko ana wudi entronko a birthday no wo beg me sa o beg me sa se me ma wo sika na fa celebrate birthday no me ma wo sika na emfa nko rent car ewo birthday no se ne be ya Ghana fo be hunu se car no ya hyepo ne de abro ura fi sansem wo nyina kwotena wo no wanka actress e ofiri kako wa surprise me papa kako untimi nto kako untimi nto adanchene emfa nya aduane uko free breakfast ni abeda wo ka no afafo afreme ena mabetua ma wo Joyce Boakye hwe bibiye na ma show da menye bema kwasea ye bema kwasea kura me ena na mesogu wa no we no nyina na me se me mfa ma out na se wo di kan wo social media be blasphemia ebe kan se mu a enim e de egu manimu ase Joyce Boakye hwe yie wate hwe yie na wan hwe yie a unhu ni yie me ka kire wo for nsɛm na yakɔ akotie abano ɛne nsɛm dodo na ɛna wɔde atodwa na kyese Joyce tumi kofire yanda we nyina wia na wafrɛ no ama no aba betie sika no na yɛnkɔ ani nkotie nsɛm a Joyce ɛde todwa ɛwɔ ye 50 points show so ɛnam so ama ɛne ne ex boyfriend no aba bonten ɛde nsɛm we abetodwa kasa cho kakra o 1000 bi okɔ ba bi a me support say akyire sa no ka kyem sɛ hwɛ wonim bibi me pesa me boa o minim se na me ni di nkomo kan movie am pesa me ye ne Dubai me ko nyina no se me pesa me boa o na se me hu se omo a wo fom obetima kan wonu atuma ka me boa o because actresses ne politicians bebre wo ha ma boa wo mo me ne bebre mo do mo ti hye obe face bi ani pa no movie na wo twa wonya sika bebre sa but ente sa etim pesa me boa na se mo aben ene de ode send me de nyina wo me phone so metimi ntwanto metimi ne nyina wo ha eno start se wo de ai akonfo bi ne malamfo bi numbers ma me se me mfrɛ from na on be ma me sika ono akasa betua sika bi ama mo nteme kwa me fa check bag ena powder ena me fa nko me kwa on be ma me amamre bi ameye nteme ba fie a na me tutu powder ne gu check bag ni mu a na maka de meka de sika be bre me every 6 months bi me twa na ntwie na me de ayi de me da ye mpata ma nananom na me se Christ me ma me ye maku pani wa apostolic ne wo metumu metonyo ma sorry dem mani brade asade akropo na nya busum sika wo se wonse de kropo na medi kwanya nkwa medi
bram pacho for mo Jessica konwa menim se saint na ba me life na me face bia beboa like oba me business te said you be wo UK ultimate de nema bra me semen toma no Ghana ha na ma post me page ho etime so me face business na wo de ba na menim se sa de me kwakọ journey Sika Duro eti me catch my system di na chi me no wo Germany say sister bra be say ni na ba me life mo na begin na me cast of pemasem after be de me ko na se wo de me ko deep dodo nti one ne nkasa na ne Sika de ma me no ya fa na ade ma no free me life mu nko no worry Sika oh better say enu 2000 pu Mr Fifi enu 2000 Ghana cedis pu enu oh Joyce no tebo che no wo Sika ko be catch me say me ko Sika Ebusia Abrantia one day to Joyce Boakye payo Joyce Boakye Ghana ni o isantis ni twani wa Ghana mem ha say ana ye de mu chire mo de abro e fa say Joyce Boakye ko tina radio so e chire ma chire sa Abrantia e produce sembi e betu ni ma na wo pe eno tina so a o de ja ya Abrantia ya Abrantia so ababonte abe e chire mu anu ana so be cheche mu Ebusia Attention TV as we hamenka o say your Facebook, YouTube, Twitter as Attention TV. GH. Medase.